bor pung hawar arada tum keso un e ka chipon hen lo ke thenai rongbong terang ame thanga boha long kitap mate luthuya khor kilar bo Kari tanggon jaram taro chikemo men pen nikre pho pharman phoksong auditorium hall along dance workshop ke paman pho Pini ni phai kre trucker ni Difu rong so pialong rongbong terang alang lia methanga hemalong karbi khaya phan panong piponsi ong dung tumo ke tok akitap ke tok lapen irjir ke tok pen chenglok ke ong dung alo thui ke tok mate kason se pon abang phu lam kurua ke hai rongbong terang amethanga boha long luthuya khor kilara putha herang ke tuma phan pangrum si rongbong terang alang li labang so luthui kang pu pon labang solong karbi khai tuma phan non e prang ke wang jilang arni anaphan lamet lam chong kapachan pon je phan kachuning ri mate than pare lam thesitami ningje pon thu Pini bang so mai ka chetong dun Difu Press Club May Phu Sar Borsing Rong Phar Lapen Ong dung kaprek phenang ke klem bang khu bang phia tum chetong dun si insam jin pen che than chimum pon si ne sen pachun po এইটো এটা অতি সুন্দৰ কাম আছে আৰু বিশেষকৈ যে মোৰ গল্পবিলাক অসমৰ পাঠক সমাজে জানে অসমৰ ৰাইজে জানে বা যিসকলে অসমীয়া ভাষা জানে তেওঁলোকে জানে কিন্তু মই কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি সমাজখনক মোৰ নিজৰ কাৰ্বি সমাজখনৰ বিষয়ে যিবিলাক কথা লিখিছোঁ সেই সম্পৰ্কত মানে বিশ্বৰ মানুহবিলাকে জনাৰ কোনো সুবিধা নাই গতিকে অসমীয়া ভাষাটো যদিও এই চহকী কথাটো সমগ্ৰ বিশ্বত কিবা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই কথাটো খুব ভাল হৈছে যে কাটি তেৰম্পী নিজে ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা গতিকে তেখেতে ৰমিলি হাইখনো ট্ৰেন্সলেট কৰিছে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে আৰু লগে লগে মোৰ যিখিনি চুটি গল্প আছে এই চুটি গল্পৰ বাছি এই 10টা চুটি গল্প ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে আৰু সেই গল্পকেইটাই নিশ্চয় যিসকল অসমীয়া সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিব নাজানে তেওঁলোকে অন্ততঃ ইংৰাজীৰ মাধ্যমেদি অন্ততঃ মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই যিটো পাইছোঁ মোৰ সমাজখনৰ মোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মোৰ এই পৃথিৱীখনত এই কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে বিশ্বৰ ইংৰাজী পাঠক সমাজে এইটো এটা সহায়ক হ'ব সুবিধা লাভ কৰিব আৰু সেইকাৰণেই এই যিটো অনুবাদ সাহিত্য ট্ৰেন্সলেশ্যনটো খুব দৰকাৰী আৰু আজি মোৰ এই যিটো লামেট আৰুঞ্জান এই সাহিত্য ভৱনত এই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM মহোদয় তুৰাম ৰঙাঙে বনাই দিয়ে এই ঘৰখনত আজি এই চুটি গল্পৰ উইপিং হিলছ এণ্ড আদাৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ নামৰ গ্ৰন্থখন আজি উন্মোচন কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ পৰম সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ মাজেদি মই এখন বহল সমাজ এখন পাঠক সমাজ এখন নিশ্চয় মোক নিশ্চয় লগ পাব আৰু ময়ো তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবিলাক নিশ্চয় গম পাম এইখিনিতে এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে এই ট্ৰেন্সলেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ এটা আশীৰ্বাদ বুলি ভাবিছোঁ Borpung hawar arada tum keso un e ka chipon hen lo ke thenai labang sorjan nangli tum thek lok pen pisi mathala labang sorjan lake arlong wuti phonglang so borpung long kiram kro arong amikar loren kro achor ki so parpik pen ajok se ka chilang je phan sai jok je phan mate che ka tilong bamboo boat kimsi chuki hola an chewana hud arjan borpung ka chilenga towar kawe ajok inut loren kro achor Jusila kiling PR time ko da troxy kiso ka chewan je phan towar ka be jok langroi langjeng pensi kiso ka chewana
towar kawe gari motor ke damun e penajok sai jok jesi laan lang the lang pleng pen chuki hola an chewanang lo chuki hola ta un AC non puthot difu medical college hospital along chewan thunang lapen alang litum ki duk pik penajok tangka poisa ka be pen kisuk achelang je phan akisung ithipik lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang lapen nilip MAC Pobitra rong piaphan nangrap thapusi tuning ripon lapen Gomani ning keme pen kirap dunji ning hang pulote labang so number Google Pay 9101352173 along humri iktami Kari tanggon jaram taro chikemo men pen nikre pho pharman phoksong auditorium hall along dance workshop ke paman pon Nijang Karbiang long lakhai si duaramla MAC constituency ke paro phoksong auditorium hall along Kari tanggon jaram taro chikemo men pen nikre pho pharman dance workshop ka paman pon Government pen kapang dakpon na teng pen jasimet ningkan ni sekalong chikloi jona pharman tok lang sa hem kang kirpon mate Cuti ki jo phejo chiklopu pachit tondunsi chikloi jona pharman toklang sa hem inghapon lo bangsong bonglo kachario sumaratum toklang kangkir ke phapon na porahut rong rup arlo kijui pathong kalak pen kanhok hede je phanpu mathasi MEC Prabhat Chandra Taro mithang constituency arlo klim sumaratum phan panong si asona sai hin ke chari pen Iprang aphan ke joy ke awarsai kaduri reda jimate dunkan nahin pusutame e baprang dun thekje phan dance workshop 1 pilo bangsolong choreographer jitur timonga hin krip hopen ni phai thong kep an ni krip ho pharman bangsolun kan seke kipi bonje phan ar pu pek ponlo la bangso ja megalong local MAC mate Karbiang Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro pen kedanglok duaramla VDC chairman Gojen Kro Duaramla BJP Mandar Amaipu Khorsing Be Bhoksong Larsai Multipurpose Cooperative Society Lamps Chairman Bihu Singh Teron Lapen Klim Somara Pia Potum Chetong Dunsi Mayardi Pidunsi Ingsam Jin Pen Pachun Pon Atum ada toy Kilum sedami, kekan sedami, kapatu sedami, lahelong sambil itu toy ini. Ahapro kabori bang, wujud ada joini ini tumbang toy tek, adim tak wujud lo. Kaike mata ini tumke nona pilih pen kahilu, minga sonsen tumke tak cecek lo. Nasendiri pen pamak kapon lo kabori kono nal tum hirjumi kedukok aja kompen, dorong lara tum nilipan hirjumina itu aja kompen sini le kabori kono. Lawan ini bangke 15 days isi workshop mana dah basic lah dah sempat bang basic bang dah untuk jadi nombor sumar mana tu itu nombor. Lepas mu 15 days lagi kan berulang itu mu ajar diklian lawan so dah sekadar bang bipon lah video lang benar itu cingwai cunang lasi kejengsi bang itu convert sport situation akhir organize support nili amai pu mencenglok lada nili kecurukang tu membangke nili tundun mai pu bongcun barang organize sport association orang acara tu nak korte injil kadu berbicara sampai ni kan sam ala tu mana hirjumi bajir porlo lapen ipu naik wala mobil nili tundun dah apa tu ke asap katora tu kadu lasi lasona japa tu mana bangke nili tundun naik compromise ni huridun sai Ijung kang benong si apa diktar dun saya sudah immediately tu mana control lapang ke hand kang sama sama big upaya jadi kalimat ini dah kalau mencari kang mengklaim serta apa diktar tu untuk tu inut bahagia tu kan terus selain